TV Nairobi. Pode weche siasa ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula notelo ne jotelo mawuok imbo mar Kenya madwaro riwruok mar siasa e kind oganda joba Luhya mondo ginyal kawo kom 10 piny e yiero mabiro. Jotelo go e bor riwruok mar jotelo mawuok imbo noloso e kinde mane gichopo e nyasi mar skul mar St. Peter Siboti mano mantiere od bura ma Bumula County ma Bungoma. Wetangula bende okwayo oganda joba Luhya mondo osir jotendgi mondo giyud ber e tend Ruto. Kenya leader, Mr. Ezekiel Machogu, to make his remarks. We must take advantage. Sasa serikali mnakumbuka, serikali iliyopita ilituacha mbolea ikiwa shilingi 6,700. Sasa mbolea ni shilingi 2,500. Serikali inataka kuweka hapo pesa ya kutengeneza chakula ya kulisha watoto Kenya mzima. Kuna watu wanajaribu kuja kutuchokora. Wakati wanaona watu wa Western tumeshikana na tunaongea lugha moja, tunaenda pahali moja, wanakuja wanaanza kuchokora kidogo kidogo. Mara hii nataka tuwe ngangari, tusiruhusu mtu yote akuje katika umoja wetu kama the Luhya nation. That is the only way we will earn respect from others in this country.